Blay shibun virus yero yo try yani ka step man ai fi ka jing hikai ka badai shapang ka jing be no ikik sut na ka ministry ban pen be no ikik sut fi kani ka ministry yani ka jing shakri blay ka ba pen be no ikik sut ka dai ka badan ha ka bible amdai ka tang bakadan ha ka bible mrei ka dai ka ministry ka ba Jesus Christ ule ha ka ba sedang ministry jemu nila klat no namar pet ka hima jong blai pol ong ka hima jong blai kamlong tangah ki kintiet kamentoi ladang asu yalap ya fi nang ni na YouTube mano lani na pulpit ladang amla ban Diwan Street lani ban pau ya kata ka bor jong ka hima upol ru tho shishti jong u wang ba kidan ki pri ki badan ya ka dor jong ka jingro blai ndai ki balan no ya ka bor jong ka wang na ki to pai no ladang asu yalap ya fi klam na pen i kata ka bor klam na dan kata ka ikhtiar ka bor man pen khia i bapang ban be no i sut man kata kam dei ka jing yalap ka ba shisha na kran ya ne ka jing sha lada pi ong banga ong bakla yang ini pet naga gospel haka bas dang ga ministry jong Jesus Christ ka kam ministry ka jong Jesus Christ ka kam ya per na baro kiti ki wei beladan haswang na kiti ki nong tho na kiti ki farisi sadusi ki batip ba ka hukum yang Moses rei kamdan ka ikhtiar bat kabor kumnon palai lu iki briu pada kidan ki briu ki badan yau mensim depression mensim baman jong depression kumno ladam dan ka ikhtiar kan bor u wan be no yo kidan ki mensim ki ba pen yo thia ki briu ada film dan ka ikhtiar ka bor ban be no ikto kumno tu briu nyo banyo thia mi nani da film dan kata ka ikhtiar ka bor ban be no ikti men sim baman ki bapen le aurea bapen patch film jaklia ki bapen pang pang ring ti kumno anle ladang asyalap tang na ktien klam dan ka ikhtiar andai tungin ya pat hatukan ni ka long kat kum ka bible mo hatukan ni ka jingkran jong ka long kat kum ka bible yang ini let naka gospel markas kalau nang baningkong pistu ka gospel markas kalau nang baningkong kai thu syapang ka syapang uyo anis nang pen baptis bau pen baptis ki bri kala mot pen baptis kai thu ru syapang ya ka jing pen baptis u Jesus Christ kal nang ka akat khat ka bakhandai kalau nang baningkong nang ta kai thu ter untuk kalau nang ka bakhat ar kai thu syapang shabu le ministry Jesus Christ layalam udong mensi makhot on sha jinget sa phomit sa bosni nang ta katkhat ka ba khat san kai thu ya ka jingelap gospel Jesus Christ usdang dakatu ka jingelap syapang ka jingkala ka bomot salat pet himapi nang ta ban nget ha gospel tang bo yalap daki kentin mdei bo yalap tang di kentin re hinpet ka katkhat ka ba arpuai kadan ka demonstration kemo wong pol nanti katakan kaban penpau ya katakan ikhtiar jong hima jong belai tong ini let khat khat ka ba arpuai kila rung ru syaka pernam pen mo ka gospel markas kul nang banding kong khat ba arpuai da puli ki bible jong fi kila rung ru syaka pernam tekum ni ru hagas ni sabatan ula rung syaka sinagap bat ulah hikai ya ki sinagap jaiu benda ki sinagap mot kedi ki jaka mani blai hikai hagi sanagap jaiu haka jing hikai jung upai arpu ar kilas ngau kendet te ya ka jing hikai jung naba ulah hikai ki kum ubadan bor kum kinong thokan pe u ka jing yalap jung Jesus Christ kalong ka badan bor hadu kata kum kinong tho ba syukran ban penbang ya ka jing berkat lagi kitin jali re kadan kabor wong tong ini pet susu arpula yang ni kan lapan pau ka bor dan haka sinagap jongki ubriu ubadan umensim bamkhut bat ula perta pi namar bau yalap ta kabor atau kabor jong Jesus Christ kali amno kala tanra ya tu ubriu ubadan umensim bamkhut bau ula lanyar nang pipat itu dan na haka sinagap jongki ubriu ubadan umensim bamkhut bat ula perta udah i no yangi medan kam ayu bat ngi me u Jisu ubana Nazareth
melawan khnang ban penjat yangi na itu yami uai melong ubakut ujong ublay pi uni umen sim bam khut u realize ukuran lang bam tu brio pi pindala penle ya kan ya pindala penbe ksut ngono da ka jing ai jong blay ai thu fi ngale ya kan ba ngahikai ki wairu bakin be ksut batang tang ka jing duai penbe ksut utu ksut ukuran lang ba kitu gibri ukuran lang ba di lemba tu gibri no pertau hala ukuran ni kai ila julap ya kan ya penle ya jing be penbe mesim paman tang piong ngala manum dan mesim paman ani thu pi lada pisate aka pop let's see ho pi akaran bi kibir pi biang rai lada pisate marau to ka pop aurea pisate active pet flip jakhlia pisate aka jing bam yo thi pisate aka jing khu slide pisate aka jing bam yama pisate let's see pi danu mesim paman pila pli jing khang don mesim paman bat la duai pen sai i kasuden ke jing ele tang pinala pinanya pin keren tu mensiman non keren ba pio ba syukuran kai ni pat kaja ko jong Jesus Christ ulem no lem no tong mensim ba man wang udaang i no yangi medan ayu ban ngi me ujisu banana surat melawan khnang ban penjat yangi na itu eme we melong ubakho jong ublay ujisu le ayu pat arpusan ujisu te la dumak yu udaang wat jam me to mi no na khat bar pun riu uta uman sim bam khut tidak kabar ringkar that jauh bat dak kabar perta dak aktin bajam ulami no na baro tigilas ngau kendet kat ban ya kali hi parlok tidak ong ka ei kani ka jing hi kai bathamai dak bor hukum wat kat ikimen sim bam khut kiru ki ko ngo ya de shan ru ka jing na sapang jong kala phriang kalang saudang kari galilaya baro hang ni la isya bau Jesus Christ bau tu mensim baman udah pertajam udah kertat kan ni raja para banget mentangan ada dua iki beri badan mensim baman ki kertat apa manan ki kertat apa manan pi teng dua ina mentaka nang baka fun ru yo snow baki kelan teng dabu kti teng ki kelan kadang ka jingele apa ka hima jong blai ba hima jong bor jong jingdom pol wang ka jingele jong kamlong ya kadok bak senam re ya taki bor ki bahlor ki mensim baman o para bangai lada pile ministry pili bandan bak ikhtiar udah kani bandan ka baning kong do lada pialap ya tin jong blai kani ka jing sisa kadi bandan ba pinhap ban penbe ki mensim baman ha pile yalap asana evangelist video bandan kani ikhtiar ka bor man be mensim baman man pen khia ai mapang kani ba khmat do ban demonstrate kanang begitu ki brief pin light load ngakuran yang ni dekat jing sisa dak tinjong blai ki bun ki ba lapun lang ba ka YouTube ki wala yo man penbe men sim baman ki badan ki men sim paman ki jat pi jat ana labe ki la light load kan sapen baptis ki yo ro utrangi kan ni ka jing sisa pan tong ini apa syu at khat ka ba ar phondai di kumni ru haba kila mi no nakata ka senago kila rong Syaka ying u Simon bat u Andrew lambat u Jacob bat u Anisru andai ka sengken kurim u Simon ka thia bat ka khisyo tekum ta ki thu au syapang jongka teulawan bat labat ya ka nakakti bat la kli ka te kata ka khisyo kala e no ka bat ka syak bat kala syakri ki ka ar ka ka jing pen khia hi beri bapang bau Jesus Christ u ai ikhtiar u le ru dal di hi pin sai i kumno commission lane upha ngin sai puli thakat khat pi khat bar khundai bat lai phodo lai puai open khia ya katuka singken kurim jong o ka kya kurim mila banonga jong u siman bar khat ka balai pu ar nya pan andala janmit te habala sep kasngi kilawalam hau yaki bapang baro pan yaki pang baro bat ya kita ki ba syong ksut ru bat ya kita ki ba syong ksut ru lai pulai te baro shishnong kilayawan lang ha jingkhang bagla penkhia sibun ki bapang nagi jingpang babunjat bat labe no sibun ki ksut long labe no sibun ki ksut bat sha ya kita ki ksut ban kran namar baki itu ki ksut kin itu ki itu Jesus Christ bolang khon blai bolang bakhut
Lada manga mafi ni ong bangila pediang sisa yu Jesus Christ ngidan sya ka jingat Jesus Christ ngidan ya Jesus Christ po jong iksut kini itu ini bahwa pilat ngono mafi pindan gibri tentang bapi phone na phone ada gidan men sim maman ki khnyu yo nga syap tieng namar blai kim itu ki itu ya Jesus Christ ubadan hanga fi lada pidan sisa ka bor ka ikhtiar jong Jesus Christ ki men sim maman ki itu fi ki syap tieng mendai bangin syap tieng ni oh haleluya ya roh tora kadang ka ikhtiar kadang bor ki itu ki syap tieng kin khnyu apa keren nang tang itu beri khnyu yang asal syap tieng lagi situ men sim bam ni ba khnyu ba syap tieng nama pidan ya bor ka ikhtiar jong Jesus Christ satu ngi pendan kam ne kan ni satu ngi dang bek sut nyam ta satu ngi dang pen khya ne mi bapang tong ini puli na gospel markas satu jisu le tangel dia ne wai ikhtiar ki bairu yang in puli na gospel markas kal nong ka ba khat riu hadian kan ikat gospel markas kal nong ba khat riu kadai hadian ba jisu Christ ola ada mi pat bat u ai ka commission na ka ikhtiar na ka bor ya ki ta ki banget bakin be sud ki kita gi banget nya pet shana du wat khat ka ba khat san ki kita gi banget ibasya bat ki gi banget ibasya lap tang da kasintur ban penbang kamdan ki ikhtiar kamdan ka jing pen lanjut pen sai i kani kal na ba khat re wat khat ka ba khat san u la ang ru haki tulat syaka perthai baro bat tu yalap yaga gospel haki benriu baro khat riu tu tau banget bat yo pen baptis en penim raya utau banget an penrem long yalap ya gospel tau banget ka jingat ka besya kawan ra ka jing kala ka bomot ka jingat besya kawan pen kongo ka jing pen baptis bat ka khat ka bahnyau ka kata kadak kita ki banget ya ki bau Jesus Christ ule ka ju pan wang kini kidak ru kin but ya kita ki banget ha ka kerteng jonga kin ya be no ya ki ksut atau para banget ya keli menta pila jupen be ksut pila anget sisa ne gospel pidan sisa ne ki ikhtiar itu ki bela anget sisa ki bela dan sisa ki ikhtiar ada pimpak jumlin wan ngin train fi kan ga discipleship training kan ga overflowing life ministry discipleship school lah ni penle gini gi training man kapor ba findan ka ikhtiar fin la yalap gospel fin la ban be iksut fin i gen jagi kamba uji skres utri ni gitu gi senran do gitu gi senran ki train gi ba dan kam ka training man oke ka balong practical amdai tang banshu ai ka bible study nganong fi ka bam hikai kan ni kanong rim pan wong umtate wong kini ki dak ru kin but ya kita ki banget amdai tang yenu kita ki banget ada pita anget sisa video kurstan ba sisa bidan kan ka bor wong haka kertang jonga kin ya be no ya ki ksut kin keren da ki telit batma pila keren telit yang pila yo na jung duai kebakuran telit abang men sim bakhu dap mana fi karan ka chislai pi keren diki bi telit fi am tang ta fi ro yo bulai karan ka jikaman karan ka bor nang takumno kat khat ka khat prak ong kin ra no igipsen ba ladakin di ga ru ka ba penyap kan am pen snew ya ki kin bu ya kiti hagi bapang kin yo kya pila da pilat chno wajaka mdai ba pilat sim khana tu sen ngatu daga jingle bit ka sen la da ja ko mi apostol paul la da ja ba ka pu tu sen kan umlai lai fi amno no ka bi kan umla man lai ya fi la pida ju Jesus Christ mdai ba pitan ju ba pilat di khana katu daga susah indrai la da ja kini ka ba ar ka sen ka kuran sapang kiti sut hiru imen sim sen kanu pensni kono penyap mungkin ya bu ya kiti bapang kin yok ya ba tu pialap gospel pila julek bu kiti ne am ki bri bapang atau pila i ne am ki yok ya da kwa ni para bangai mani thu bangi hikai ya fi amdai tang bang syalap tang bapin sengap bapin tang bangale manganang ni man pen be ksut man indrai ngai training ru ikini ki ba lawan man kala ka momot da bangela pen baptis ngai pi pen baptis menta ki ba ko ngo ngai training iki ila bun dan ki balik kan jing be ksut oh tang ngamla ban le chitung apa iki ka jing ai jong bleng dan ka tim ti pila ya la lut nyam nagi ksut ya kali pila ya la lut nyam no tu ksut ba pen le aurea pila ya la lut nyam no tu ksut ba bu ti jing tang pila ya la lut nyam no tu ksut ba syukur slai pila ya la lut nyam no tu ksut jong depression
la yo la lut nyam tu kusut jing bam la puli kat ba la yo lut nyam tu kusut masturbation pornography la yo la lut nyam pila kala ka bamut nyam hadapi kwa pun se ndai ma kran na ka shentor wong ka ngan pol wong am shimwan man kran ni kentin jali je om ban demonstrate ya ka bo jang obulai tong ni dua nang ni mata ini dua nang ni ru nadadan nang fi bakwa kala ka bamut ibadan ka pop jong ka jing khuslai jong ka jing shap tieng bidan du men sim jong jing shap tieng bidan ka men sim jong jing bam yak thia bidan itu ka men sim jong ka masturbation bidan itu ka balik pornography film like bidan ya tu ka jing plek ka mau refi ko dan ka jing di kia ka jing di drugs na ka no bidan itu men sim bamman mana pi ba te la khom la shokula dan ka man be itu mana pi kabanin kong pidan kaban kala kabamot pidan kaman terang nal di lada pi ai jaka itu tu tre re utu dan kam bapin ken kerja no to kat mangang dua nang ni atura jisu bakodor kat mangang dua ini ong ni kintin na du do no ada fipet kini ala fidan kanu kanu ka bakhya jing em jo pi stu bo men sim jom le tre pim tau kata plano ikini kintin lada pidan ka pop pornography atura jisu bakodor ngasyong nang ni nga plano ini ka pop pornography kan dengan masturbation nga plasha bar nga khat ya snam jong Jesus Christ ang try one men sim ba khut wan do no jang sai khut ya snam jong me sai khut ni jing shap tien ka pop jong jing shap tien sai khut try Jesus ko dor gini pop trang awan ban plang awan ban pen kedia no ani ka pop ang try Jesus nga nget ya jing sha ayap jong me nama Jesus Christ we lap cha ya ka jing kala kamot bat ka jing nget ang to senaba oh ang try Jesus nga nget bat nga nget try Jesus ka snam jong me ka sai khut try ngam aja ka shu ni baman try kini ka jingpang kani ka jingstam nga plano apan kedia ngapan tukut nga renounce teraji su kodor try pini I kamba mentaling makani ka YouTube bro oh teraji su raba papa shide de raba baba shide ki raba shondo haka kertek jong Jesus Christ ngapan kedia itu mensim pornography mensim baman pornography mi no itu spirit of depression mensim depression bate ini kong ini ba kertang jong Jesus Christ ngapan kedia ngapa finang pla kan finang kela ka bamot ngapan kedia kertang jong Jesus Christ ngap kedia ai hok long try mi no mentas sendan let abis nga hukum ya menang ni da ka ikhtiar ka bor ngam kren ikintin jali je om rei kat kum ka ikhtiar bau Jesus Christ bu ai na demonstrate ngau mi no itu men sim bamman mi no itu men sim pornography mi no itu men sim jaklia mi no itu jing perkat bam dai nga cancel right now Jesus might ni nga penduk pendam ngai da you right ada you right haka kerteng jong Jesus Christ ni pesan yang latam long balai lut ya kerteng jong Jesus Christ tu badan men sim di duma kerni di duma kelak bamut ma ang turai nga kelak bamut no ni musim di duma bat fidang kelak bamut ang turai nga apply ni pop ngapan kedia no turai nga pediang turai nga khat yang snam jome nga net nga jing syayap jome nga net ru ka jing mi pat jome nga sni ka balai turai ka de ka bor ka de ka jing sisa maka fidang ong kini nga hukum itu musim di duma mi no nafi kan ria syabes ngapan tukut nga kerteng jong Jesus Christ oh rababa shide de nama sire be shide de kushodo do rababa shide de shide keraba shondo aga kerteng jong Jesus Christ mino to men sim di duma mino to men sim di kya kerteng jong Jesus Christ mino nga cancel to men sim di kya kala ka bamut mino to pipet pornography film la aga kerteng jong Jesus Christ nga hukum mino si sendan aga kerteng jong Jesus Christ let abes ngapan kedia ngok long tera mensim jingpang mino akhir tangjong Jesus Christ mino syabis ngalet ngakas me syabis bro rabash dikit rabashondo tu berpentlat ban duai ban puli kat ba kala ka bamot bat ngapan kedia ya hak long try tu mensim baman ngada yu right ngabe syabis akran ni ka jing like lu tu mensim jing bam yama lada fidan yano pibu ti jing tang ta pim yama plano long try jisu hak kertang jong me nga plano ini ka pop jong ti jing tang jing bam yama bat akapor kan ka ju por la fi kawan ka jingmot jong fi ba fi isi ino plano to kertang ong trai ji su kodor ngama no kertang jong mi ya itai ba baka vidang le nang ni ngong fi ngakran ini ka jing sisa ngapan tukut no ni tu thiet jong jing tang jing slow si jing so sha no maroi ngapan kedia kertang jong Jesus Christ tak ikhtiar ka bo jong Jesus Christ manazat nga hukum bon mi no da fi sendan ubakam syirkai udah mensim niam manong fidan ni mensim niam ukam satar kala ka bamot no to jing so niam mong turu aji sunga kwa ban light na ni jing so niam no mensim niam turu aji su kodor ngawan ban sat khut asnam jong ni turu aji su try pelat lut yang ada mensim jong ni turu aji su pelat lut no mensim niam turu aji su kodor ong turu aji sunga pan kedia no kertang jong Jesus Christ bana Nazareth mang hukum tu mensim niam un mi no pelat lut fi kertang jong Jesus Christ bana Nazareth
kublai shibun viewers. Akuran ni fi ba ngidai ban penon kami kan ka ikhtiar ka bobleu. Angi di ban be no iksu ini ban kin kya pangi di ban yalap ya gospel jong jingkla. Gidi ban pen baptis gibri. Saisin pat nakabanta ka buram jong bleu. Yaro ya utrai.